Nani? Pan, aing dek laporan ke sia ya. Laporan naon sih? Main satpam. Laporan naon sih, Mak? Mau laporan pan, kemarin mak eleh sama bececet. Eleh naon sih, Mak? Bececet dong ke eleh. Eta, lu mau tarik tambang. Eleh bececet. Eleh, ikut bantuan lo. Bener ya, si bantukan emaknya. Oh, ikut bantuan. Udah yuk. Awas yang ngebantuin mak lo. Kemana ya? Kadito. Adito. Mana? Kunaon sia ibu dokter? Kan ngalamun bae ibu dokter. Pusing aing iya, negering. Abu, jelema unu gering sia malah nu pusing. Oh, aya ge aing nu pusing. Jelema sia unu gering malah pusing. Tuh mang, aing dapat duitnya kan di dinya. Atuh pan jelema lagi meledak gering. Ya sekali gering sia mah parah suntikna mati, sekali suntik mati. Kan aya dua pilihan, Mang. Bukan suntik mati aja, aya deui hiji deui. Naon tah? Dibere ramuan. Ramuan naon? Semen sok laju bae dokter. Ramuan sange. Abu, naon bae. Lah ieu mah gering lagi embung, ieu mah rek set bae olahraga terus ieu mah. Udah kemana, Mang? Kemana bae lah? Ilu mana sia? Ayo lu mah ayo. Ilu atuh, Mang. Ayo atuh. Ayo tuh, dek lu mah gerak. Ayo atuh. Bos, cet. Bos. Kunaon sih? Saya nuntut aing bae. Pan aing teh nita. Bos, cet. Bos, tahu kali. Sia, geul aya hayangna be, bentukeun aing. Kemari. Yang kemarin lomba tuh, masih berang duit aing loba. Mual mere lah mama pasti. Dia mah buat shopping semua duitnya. Kebiasaan, Mas Yama. Lomba kemarin lomba. Aing kemarin ngeleh ternyata. Maka jurus maut Mas Yama. Alpak-lapak aing. Ih, gerah tuh becet, minta duit, butuh pisan ieu mah. Alah. Pak aing bapak sia. Mana ka Mas Sia tuh, soba kau dibayar kemari. Ih, haram jada tuangan. Keselain tuh Mas Sia, nonton sungut. Ilun ngomong aing kumak itu dah. Ih, geus pesan aing minta duit. Atuh ngomong nak itu jasa, bener-bener peka. Terserah aing, orang kayak bebas. Itu ngomong cepet kayak kaulan kayak terserah aing. Ih, sia kareng ayahna doang ge. Mau berak aing sibuk ge. Lupa. Pusing aing dengan siapa? Boscan. Bos. Maunya ujang RT terus diantarkan timok. Oh. Bucak, Kunaon RT calo? eta bucak, Naon anu bucak? bool. Heueunya. Mana? Ih, heueunya. Ngadiukan tai meureun. Ih, heueuh merenya. Geus ka ditu hayu, ke banyo. Lihat tuh lah. Tuh, Mak. Tuh, bececet tuh. Orang bereskan aja, Mak. Ayo. Ih, bocor. Jangan terbaik sih untuk aing bae. Naon seboncel? Jangan aing bae sia. Os. Pan, cepetan Pan, ajakin Pan, balas dendam Pan. Balas dendam naon sia? Aman teh pos kamari eleh ku aing. Ih. Hang deh. Stop. Di kamari eleh. Mak aing enak. Lawan aya aing. Alah. Lakuan sia kecil lawan sia mah. Awak leuteun aing. Terkam eleh lawan aing sia. Harut. Ayo buktikan sebelum janur kuning melengkung. Tai sia. Buset, kotor amat sia. Jadi ayo buktikan. Rut, hasil teh aing yuk. Konyol banget, Ayo, gimana yuk? Ayo Pan. Maksudnya lah, saya nggak kebata. Masih doang. Ngabok pun. Bos, eta tah tambang. Geus lah jadikan di dia bae. Ayo, sokot. Lah. Ulah kelamaan. Konyol lo. Nah, masih ya. Lo saya lari. Ih, malah ribut. Iya lo malah pada ribut lo. Geus satu lah ribut bae, panas ya. Ya. Siapa? Ada selebet. Gerak sia drama baik. Gerak dia. Ayo. Lama lu ngan itu gajah. Ilah ribet banget dulu ah. Dah, mah, bung ribet orang kaya mah. Sok
kayak Si kapalan ini mah tambangnya kayak gini. Tenang, cuma di sutrapan. Sutra, betut. Ayo, Yuk, woi. Arik, Pan. Yuk. siap. Siapa leh? Bos, sungut sia bu tai. Kayaknya sih curut. Siap ya? Ayo. Woi, bocet. Tanggunglah lawan si Duan mah. Mana nambah di itu nambah. Sok ngambun iblak detik tenaga kos toko iki. Heeh. Ulah belagus sia boncel. Woi, ulah sia ngeremekan anak aing. Iya biar kecil-kecil ge. Jawara kocea. Teleding. Wih, anon rame-rame yo. Rame-rame anon yo. Oh, Mang naon itu ada rame-rame, Mang. Gerak tuh naik mulai. Woi. Ayo naon yo. Rame-rame kieu. Ya, kebenaran cikera. Ya bang, ketarik tambang bang. Ganggu bae lagi. Bang, ya kebenaran ya mamang. Ya Pan, tuh Pan, ajakin tuh Pan. Biar dia sama bececet tuh. Kan kata lu tanggung kalau cuma 2 orang mah. Abu, lu bener siapan? Tanggung lawan bececet yang curut pan. Oh mang, tanggung. Emang naik. Tuh, ilung bececet tuh. Atuh laju jalan laju. Jadi aing mah pan jadi bae. Tuh, laju gede lagi doang. Punya kemampuan aing beren. Becet. Pindah tempatnya. Naon. Saya mau cikera. Oke, Asia. Tantangan amat Asia. Kasih. Ojek, cek aja. Pada Oke, mulai oke. budak yo. Ayo. Ih, kayaknya hawan meureun. Itu mah itu. Iya Pan, nah itu. Ayo. Wah. Gatel. Karena naon sih? Heeh, kena naon sih? Enggak basel dek. Ganggu bae. Ger tenaga ger. Nyoyo. Tanggung. Tete, di persen ngeganggu, pengen ilang tujuh bocet tuh aing. Di Aing mah sana. sorangan. Emang jangan bejong main. Enggak tuh kan. Di sana. Ke mana? Ih, mah, tuh. Jauh, jelasin ya. Maksudnya nama kurang meureun, nyana tenagana hebat pentingnya nama. Kedeneng. Ayo, bantuan yo. Ayo coba jajal nyana tenaganya sakumasi, tibang boncel iki ge tepak wae sia lah. Ayo orang abang yo. Pan. Mulus Pan. Balik dulu bentar ya. Balik. Oke, silakan. Mama, kajin sorangan ge tek lawan 100.000 bodo amat lah. Jadi Pan, urusin lu ya. Oh, kan lah. Bau yuk. Ayo. Bocel. Yakin sia? Nah, Sia. Mau aku aing di sini yo, kelubaan yo. Yakin. Oh, Dari depan emang tanya kekuatan janda. Nah, sia suntik mati kok aing. Bang ha. Ngaruh aing mah ada tenaga janda, tenaga perawan bodo amat aing mah. Konyol sia. Jangan modal. Putu sia lah. Woi, tapi aing syaratnya nya. Tuh, laju. Naon sih syaratna naon syaratna Irfan? Gampang. Tinggal perem doang syaratnya. Alah, Sia bari peureum, bari haske bisa aing mau jago. Aing mah bari Kecil, nungging lawan sia mah. Ayo sama perem jago. Ayo guys, mulai lah. Aing nyaho tenaga Ayo, Mas. masih budak letik. Ada Sia mana? Ayo. Atau kira perem. Ayo kami perem ya. Perem. Ayo, perem. Ayo. Perem kapan? Perem. Oh. Ayo aing parem. Gerak tuh kepala amat sih. Gerak hitung. Lambat. Tanggas. Lambat. Tibang hitung doang lambat lah. Nah, lambat dasar geraya sabar yo. Racet dong sia. Ayo gas, siapnya. Di tadi guys siapnya sa Irfan. Gerak tuh gerak yo. Oke. Eje. 2, 3. Ayo tarik. Ngapain ini pegang? Oi, tarik. Oi, budak tahu dia. Jadahi budak letik eh. Oi. Tenaganya. Oi, tarik. Aduh, lesang. Balenya. Oi, tarik. Putar. Aduh, ya ini ada aneh sih budak. Letiknya berat sih. Woi, bunta. Woi, curang dia. Curang dia. Curang dia.
curang sia. Budak sia nak kerjain kolot sia. Budak sia. Gantung. Woi, karung. Karungan ini nyerang karung. Kena naon sih? Karung. Gitu nanti karung. Karung. Urang karungan itu ya. Sia curang. Ulah cerik sia. Setelah aku cek mata, aku cek hujan mah. Astagfirullah. Talas. Mau karung doangis sia. Cilayeun sia. Karung hampang jasa ge. Urang ayo. Urang karungan geus. Ayo. Teh, ayo titik bate. Tuman yo, kerjaan kolot, budak kudu kieu. Cia. Tarik Pak. Ayo, turun. Tolong, Mang. Lepasin, Mang. Mang. Lambat. Ampun, Mang. Panjang. Ampun. Bok sia. Organisasinya ngalunjak sia. Kolotan sia. Bodoh masalah bok. Bok. Nang ngisi keluar. Ayo, mana ngisi nang kembali ya. Ayo. Adik dibawa ke Kamang Cicing. Ayo, Mas Sia, ngisi mal keluar Mas Sia. Kowe ngeluakeun. Anak kebal teh Sia. Oma, tolong Oma. Sini, cicing. Lebok, Sia, lebok. Aduh. Lebok, Sia, lebok. Oma, Tarik. Ayunan ayo. 2, 3. Baik. Mulai manang. Mulai ngisi lagi kebal. Di sini banyak. Oma, tolong bukain. Gerak. Ini jatuh dari mana lu naik? Ayo guys. Kebok Sia, ngelunjak Sia. Bok. Sepi ya? Itu kan anak gue doang ini suaranya. Astagfirullahaladzim, anak gua. Buset, banget.